Element ni umwe mu bahanzi nyarwanda bagezweho, akaba n'umwe mu baproducer bagezweho mu Rwanda ndetse no muri East Africa, ukagenda akundwa cyane. Ni nako ibihangano yasize ku mbuga nkoranyambaga bigenda bikundwa cyane, bikarebwa n'amamiliyoni, kandi uko birebwa n'amamiliyoni ni nako agenda yinjizamo amafaranga. Uyu munsi by'umwihariko tugiye kureba ku rubuga rwa YouTube, turebe se uyu Element buri kwezi YouTube imuhemba angahe, ese miliyoni zamurebye kuri YouTube zamwinjije angahe. Nguhaye ikaze wowe wakanze subscribe, kandi nawe utari wayikanda, iki nicyo gihe ngo uyikande tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze uze gukanda like, nimba ukunda Element uze gusiga udutima muri comment. Reka nongere nguhe ikaze. Uyu Element YouTube channel ye yayifunguye mu mwaka wa 2020, amaze gushyiraho video 45. Izo video 45 zamuhesheje abamukurikira 337 by'abasubscribers. Uyu Element ishusho Bride iteganya ko bitewe n'umuvuduko uyu Element ari kwirukankaho ku basubscribers, ko mu myaka iri imbere kazaba yujuje miliyari y'abasubscribers bamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Uyu Element ukwezi gushije yinjije abasubscribers 7,000. Uyu Element ukwezi gushije yarebwe na 1,181,000 views. Noneho reka turebe ese izi views zamwinjirije angahe. Kuri views 1000 YouTube iguhemba $5. Bayagabanya n'abantu 1000 bakurebye, ugasanga ku muntu umwe wakurebye yarakwinjirije $0.005. Ayo $0.005 nuyakuba na za views zarebye Element, uzasanga ukwezi gushije Element yarinjije $5,905. Nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda, uyu munsi idolari rimwe rihagaze 1,373.59. Nuyakuba n'ayo mafaranga, uzasanga Element ukwezi gushije uyu Element YouTube yaramuhembye 8,111,000. Wumvisha ari akayabo. Ibaze ko aya mafaranga umubwiye Spotify iri guhemba umuhanzi yakuba inshuro zirenze 7. Kandi si urubuga rwa Spotify ruhemba abahanzi gusa, Apple Music, Boomplay, Audiomack zihemba abahanzi akayabo. Urumva ko Element ari imbuga nkoranyambaga nyinshi yagiye akoraho amafaranga. Noneho reka turebe ese uyu Element mu myaka nishize afunguye YouTube channel ye ni izihe miliyoni zarebye ibihangano bye, ese izo miliyoni zamwinjije ayahe mafaranga. Uyu Element mu myaka nishize afunguye YouTube channel ye amaze kurebwa na 37,000,000. Izo views 37,000,000 nujya kuzikubana ya views imwe yinjiza $0.005, uzasanga uyu Element mu myaka nishize afunguye YouTube channel ye yaramwinjirije $189 n'Amadolari559. Nujya kuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda, uzasanga mu myaka nishize afunguye YouTube channel ye yaramwinjirije $260,000 n'ibihumbi 376 n'amafaranga 420. Ayo ngaya akaba ariyo mafaranga uyu Element yagiye akura ku rubuga rwa YouTube. Urumva ko uyu Element ari amafaranga menshi yagiye akura ku rubuga rwa YouTube. Kandi niba ushaka nzakurebera mu zindi mbuga nkoranyambaga zigenda zihemba ibihangano by'abahanzi, uze kugenda ubyandike muri comment. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Nimba ari ubwa mbere wageze kuri uyu muyoboro, uze gukanda subscribe tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze uze gukanda like. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.